Sa wao ma le malusa le karisia. Ia, whaataro whaatufoi. Wo mai masani al Grace Recipients. Wo mai le nei. Ina le nei tai au. Ia, o te taritonu. Nai manuia le nai tu o le tatu. A inga. Mo o tau le manuia le lo fatu no o le tua. Ia, a whai o kau whaari kongkongo kua kai ora maruru. Ia, so ia. A whai o iai lo kuspa ienga. Ia, so e maalie i whaare kusia luka. Luka i longa mata upu e ono. Fast food ono, whai upu e wha ono. I le fast food mareiva. Ia, i men pe moro tusi. Ia, la fesi te talo tatu amatai. No leo kwa hola mai computer la inga le, no mai e ngor mta upu. Tala no inga le nita e au. Ia o valo mātou ta mao le langi. Whawhitai ta mā, no wanga le lei, wai whatau nuni si vaenga o le mātou. Whongotanga le nita e au. Ia o le vi inga e fo ia tula vai ati. Oe, ta mā, mātou vala au i do wanga. Ia, so soani mai. Na mātou whaasoa i lo upu le nita e au. Ia, e whaatanga mātou, tanga mātou mutu e tau tala i lo wafionga ola. Ia, mātou fola ma le wha maoni, le mea tonu ma te sao. E tu sai ma lo whingangalo lo mātou ta mā. O fitia, i lo au auna, vai, i lo poto ma lo wata mai. E ma whai ei ona, whaasoaina ma folafolaina lo wafionga le nei tai au, wha manuia oe. Iau tangata, i le whaalongo, i ei lo whaunga. I ule nei whaamua i lo suafa Jesu. Amene. Ea, kato tusi whaitauna le nei tai au. A whau e ilo tusi o le au whaitauina le a whiong paia le tu le nei tai au. Luka, i lona mata upo i ono, whai upo e fast food ma le ono i le whaiva. Se a ele mea, e ta ua ai au e o tau. Lea li ie, ai tau te le whaia mea, o te whai atu ai. O se sau ia te au ma whaalongo i la upu, ma whai e ia. O te whai lo atu ia te o tau, le ua tusa i ai o ia. E tusa o ia, ma le tangata. Ma le tangata ua whailo na whale, ua ia eli ma walalo, ua tuu le whaavai lunga o le papa, o na sauai lea o le tafe, ua whati mai le vai tafe lea i le whale, ua le maa hai. Lava, a wā, ua whausia le lei. A o le whaalongo, ai le whaia. E tusa o ia ma le tangata, ua whailo na whale i lunga o le ele. E le aiso na whaavai. Ua whati mai, ai le vai tafe, o na pa ulo lea. O na matua, nuti pala ina lea o le whale. Salo le lavarka ko kaipi. Se kon fai aku whapalangi pe au. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and put them into practice, I will show you what they are like. They are like men building a house who dug down deep and laid the foundation on the rock. When the flood came, the torrent struck the house but could not shake it
because it was well built. But the one who hears my word and does not put them into practice is like the man who built a house on the ground without a foundation. The moment the church struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Outward expressions is not nearly so important as obedience. Ola longa e whaaria. E rei se taua. Pere ili usta. But my other text in the title. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? That's your outward expression. You say, Lord, Lord, but you don't do what Lord wants you to do. That's come from obedience. E le whainga mai le ali ie, ai ke le whaiar whika ngāno re. Kele lau kako. Kako? O le mere. A vi. A kakalo mai. That's your outward expression. E le fuanga la inga. E fua ila. I lo uska. Anga le upunga le whainga mai. Mai, la me ko whamai e whamai le. Le ali ie. Ai tau te le whaia mea o te whai atu. Lan mea le mko wakauro o ngoa e o. I mea o ke whai aku ai. Ai, kou ke le whai. Pengi whai mai ei. Kusi la kusia le ma lia ruka. Kusi la whaali mai ei Yesu. O le atalii, o le tangata. O le ana te enga i Israel. O ngor te enga la leo Yesu. Sa la hunga i loa maa wa o Yesu i le nukese. Ia la tau i loa ai. Por kalame. O le maa lo whaatupu. O le atua. E maua ai le whaorotanga. Just a little big background o le kusi. Al fe au langa mo ka kunika. Olha. Olha o ska. Ka hua o ska. Fe mai mele. Ole. Ka ko teksa ka au ngai ole. Ole parables. Ole fata oto. A taula fata oto se mea fungale. En whaika whapea o se tala whaatusa. Pese kala whaakusa mea rei. Anga e, o le whai mai. O se sau ia te au, ma whaalongo, iau upu, ma whai e ia. O te whaeloa atu ia te o tō, le ua tusa iai o ia. Me mo muanga sa ngorea, sau ia te au. Lua, whalongo, ia upu. Tolu, whai. Ma whaakusa lola ia. Lan mea ngai whaakusa i. Ai whaakusa. A whapupu, whaakusa kaka poko. Ia. Wa eire. Ma engo ne karangoa i. A wisdom builder. Built. Ia, male. Foolish. O le tūranga la. O le whata oto la le tūsira. O le kala ngoa Yesu. I le whai unga leo le chapter lea 6. O le koe pe ku whaka se Yesu a ngā wa onga ia mai. A o whai a ngā wa onga ia. Ngō ke enga ia mai Israel. Ngai i le chapter 5.
Male chapter 6. Le fahi uai lai. It's more like a summary, but it's a parable. Le fa kusa. O nisi ngā vahenga o ngā peo tangwanga ngai luka. O ngō lusu fik wha mai. O te whai atu ia te oto. O e whaalongo mai. Ia alo whaatu i e whai o tō malato fili. Ia angarele i atu i e tamai ia te oto. Kelo kako. Vi i leli. Ai le whaia le mene whai kaunei a koe. E le uska. Whawhelan kako vi. Le whamai e Jesu. Kake vi, ai kake le whaia. Longa whinga ngano, la longa whinga ngano. Ano lo whaatu. Whai o tō malato fiti. Kasi o ngai Jesu kongu i mea. Ai kau sua ngai luka e ongo le whai upurusu fiku. Ngā asi ngā ka whangare mei kake ki kilo iai. Il mole le whai o le whinga ngano le. Ia ngā ke leanga. Ese te whamei Jesu ki alu whakaka. Rei ka mai au. Ia o ka koua i karakakai de koe alu whai. E umane la lurangi nge o la hai ka ia. Ia la whawherang whamei lea li ie. O e ora kupu o e rea. Ia la hika. E le o husi kai. Ma la whauru ka lai ka ko la umani ka. True obedience. Moni lo husta. Ai vi. Ia o whakasi lo vi mo lo huska. Ai au le vi ese la lu be lo vi ese me lo huska. They have to go according. Ko lu be nga karango ngao. Whai mai lo lai. O se sau ia tea, ma whaalongo i la upu, ma whai e ia. Ka hua i o mei e ko. O le alu ia Jesu, o le whaalongo i upu. Ma whai. Ka kou, ki kilo ni maka upu lima mose, whakai ka ingo se ka ngaka, nā leo loo. Ta ua i a o onga ia Jesu. O loo whaia le mea lea, o le whaalongo. Le afionga le i mawhai. Kau ke ki kilo e le tangata ino ia Simona. Petelo. Ngai le whai upu. 5, kolu marewha. Mai ona maliu, o kolu mai ona maliu atu. Ona maliu ane lea, a e lea o ia. I le tasi o vaa. O le vaa lea o Simona. Ma whaatonu atu ia te ia. Whaititi atu le vaa. Nai le au vai. Lana mele iei. Whekalai Jesu. Whaalongo Simona. Ma whai Simona. Peteru lea. Awa, anga le whai lea o ngā Jesu. Pe ango whai. This is about the Samuel. Le whai o ngā Jesu. Whai leang whai umala. Whai upuronga wha. Ua umala na la uma. O na whetala i atu lea i a Simona. Ia tu watu. Ia le lolotu. Ina tu uifo ai o tau penga. Pe mau haise ia. Vai kali a Simona. Peke. Ua tali mai Simona ia te ia. Lea li ie. Ua atore po tinga inga i mātou. E le iai ni mea ua maua. A ona o lau whetalainga. O le a o te tu uifo ai le upenga. O ngore whekalainga Jesu. O le lako o i lalo le upenga. Anu po ako o iai. E le se mea. A e anu lasi po ako e ngarue se mea. E oi whare au.
Wa ula longa. Wa me o ia ki. Vai. A foi lo wale po ako e. Ai fa longo le vai. Fa longo. Ia u. No fa longo le ia ka musi peke. Le fa ko hunga. Ai vai le dressing ai. Ya. Mai ku. Mai ua tali mai Simona ia te ia. Lea li ie. That's how he dressed the God. Lea li ie. Anga e le sa ua mai. E le ku ua e lalo. O le sa ua ngala. Kwa kangaka leo le fa alongo. Ma fai. Regardless nga halu le po a koa. O le funa koe o i le mea ngare ingia. Al fa alongo. Ma fai le finga ngalo. Oai. Yesu. O se aka whaka ka ilea. Mora kangaka. E fa alongo. Ya. Ma fai le finga ngalo. E alu ya Yesu. Fa alongo i nga upu. Ma fai le finga ngalo Yesu. Lea la. E ui lava. Po ako. Sa iai i. Ane foko whako koe o iai o le meanga. Sa fai e peke rua ngore. O le wheka lainga Yesu. La wheka lainga. And that's what he says. Le kako tekstu ni kaya. Kako tekstu ni kaya. Everyone who comes to me and hear my word and act on them. Exactly that's what Peter was doing. Go to Jesus, he hear his word, and he act on them. He put that into practice. Kele lau kako. E whaalo. Ai musu e whaalo. I will show you who he is like. Ka hua ia le mea lea. Nga uma whai mai ka haka lea. E sau whaalongo mai. A lea la lau whailoa aku iau. Whailoa aku iau. He is like a man building a house who take down and lay on the foundation on the rock. O le whakuskusanga la lea. O le kangaka. Ea. E whaalongo. E whaakusakusa o skangaka wa. Been well secure. O le kangaka e whaalongo. Ma whai le whinga ngalo. Ia. O le awa onga ngā Yesu. Le i kukongo le mele. Le whokako lo e lata kua i ngā kangaka. O loo mga o mia. O loo kakau ma whai le whinga ngalo le di. Pei o Simona pe. So o mai ngā. E ima le pela. Wa o umai o nga Yesu. Mai arkala le pela nga te mei. Verse 12 mai lea li ie. He always addressed us. Lea li ie. Anga le mea le iai. Lord, ai le whaia. Ai vai le pela mea le pela. Lea li ie. A e whinga ngalo iai. E mawhai lava ia ki oe. O nga wha mama ia te a. Lale mele i. Morka haka i commit. Orka haka ke lo Yesu. He address. O le mea. Lea li ie. Not like lea li ie le whaia. A le pela le mai. Lea li ie le ia. A e whinga ngalo ai. O e whinga ngalo. O le li. Nai loa le pela. Angon le pela ia ku. Ile. Kula fongo foi. Ile whainka po e whakasi mukaka. O le pela mukaka sala. Angai loa me no le pela Yesu la me ve. Lea li ie. That's how he address. Lord. Ya mele i. Lord. Ai le fai. A o le akara. Bengo fai aku. O awa onga Yesu. O le kau whaki kido ingo kako fe. Le samri den kako karangongi. Le whata oto. Po le whakusa. Ale manga ia whakusa. Whamei o se kangaka ea. Poko. Been secure. O le whakusa ngā morkaka e whanoko. Ma whaira whio ngā leri.
Ke le whaku ape. Ke leo degree. Ai a le whaku. Whale kongu ane pe. E ma whai a, ele lei whai degree, ele lei whai master ma. Al whalongo, ma whai whinga no le aku. Ai le whai, o le vale la le mea ngai le aku. It's a comparison thing. O le whakuskusa le karongo ane pe. It's like a person. Ma ai, o le whakuskusa mea, i le whai mai o le aku. Yesu, e kusa i man. Anga o nga Yesu, le ka whai. E vai e whai mai. Mai ua tali atu Yesu. Mai les mai. Ua whetarai atu fhoi o ia te ilatu. O le atali o le tangata. O le ali leo le sapaki. Le singa o nga Yesu le kongi. E fiu e whaku. E finga ua kakai le sapaki. Mai o le sapaki lea. Lea, e le whanongo. E le whanongo whai mai. Ua whetarai atu Yesu o le atali o le tangata. O le ali leo le sapaki. Listen, hear his word, and do it. O mea ia i tonu i le, vahenga. O le tangata mua la le ki kilo le kako, text and entire. O le ngaka le e sau ia Yesu, whalongo. Put into practice. Anga e ki le si le lua. Ia se kako ki kilo pe kaka le whalongo. Nai ka hua ke, o le comparison o le mele whaino. Lafe mai, it's like a man building a house on the rock. It's been well secure. E secure oi. E whai oi makaka. Pe aia. Whai ar whingaloni. What do you mean by that? Uska. That's the overall objective. Ia e usika. Lea nganga wha mai lea li ie. Ai ke lea usika i lea li. Whai ale mea ngai ke mao. Lei sea ngai anu luka kopo a koa kako kalo vi. Ai malaman kai au le whai ar whinga ngalo le li. O le kai ua. Obedience. O malaman whai a pekelu. Wha mei a pekelu. Ua iloa e Simona Peteru. Ona whapau lea le. Whapau. Whapau lea o ia i tuli vai o Yesu. Ua whape atu mai. Lea li ie. E nā maliu esi atu ia oe. Ia te au. A wau. O le tangata ang sala. A wheko e dressing ha. Lea li ie. Karkong. Iloa. Nan me no mai be ke lui long fai punga lima. Luka lima no fai puevan. Na wa uma. Ia. Se va inga nga. O se kulanga nga. Mor ka ngaka. E usiuska. Ka hua ia. O lo uska. Tono ainga, karesia, a onga, whea lava ke alu. Especially you, Judah. Obedience is one of the important things in your family. Honor your father and your mother. It's an obedience. Uska. O lo ufu I kalanga I la whanga. Kili kia pe, kili ko kupe pe, ko ngaru. Ia ko uska. Whaile mea la wha melwhinga no rehi. Ia ko uska. Aisea, angar whakusa reo kikiro ei. Being well secure. Set for us. True obedience. Awangi ngā whakawhapea le li ie. Ai le whaiar whinga ngā no rehi. Pei o le hau au ke lenga ngā.
Ngā ua uma o ngā Yesu. Ka pulima ma leo. Ai ki kilo e ngā muli e mauso. That's one of the things. I doa nus ka yo kaka. Ngā uma lava. Karangoa le hape. Ya. Whai mai. Ile whai upu e. Ta upu e lima. Whai upu suka soe mai. Ua tutua o lātou waa. O na lātou tu ua i lea o le mea uma. Lātou tu ua i mea uma. Ai muri atu. Ia te ia. Mura kaka whaanongo. Mura kaka uska. Ua iwe. Ua muri. Ia Yesu. Angai kau mu urfa mangu yangan muri. Lai whai mai eire si vaenga kakarunga fu respo. Amu ia ya. Mai amu ia o tou. Amu ia o tou e matitiva. Awa e o tou le malola. Marfa ngokare i. Muri ya Yesu. Nga o mea nga maurikiko. Wa ele kala lai fa Yesu. Amu ia e matitiva. Anga le ngofu Yesu da o va ku nga so solo. Le motu tangata. Leo mai e manga u so ko kele. Lan kala me. Amu ia o tou e matitiva. Awa e o tou le malo le atu. Exactly. Me fa ko. Falo. Even the blessings. God bless you. E ora fai la fonga le ka u kongi. Ma muri fo ia Yesu. Le fai ka la Yesu. O kele isau. O le a miotono. Ang sawea. Kaka ang sala. Ia salamu. Ang orka kang sala la fo. Muri fo. Orka ka fa longo. Orka ka fa longo. Fionga le li sa wanga Yesu lan men fai. Muri. Put on practice. Don't just listen the word of God and put it aside or under your bed. Put it on practice. Put on practice them. Fai. O le uskainga. Fai le finga ngalo. Ia ar fakusanga mai o ke fai do at. Mai e tusa o ia ma le tangata ua fai lo na fale. Ua ia eli mawalalo. Fa vai I lungo le papa. Kua I. Wow, se kiu hagaka. Ta ua ia. O lo fa lungo mo lo ska I deri. Se kiu ai lo o langa. So it is very important. Obedience. We will be discussing what you call the thing. On side. Halu fo uka kanwa on side. Anu wo o meluska. O nga masanga ya Yesu. Ne kongor kuspai. O le on sa. O le uska. Arfa fika uli o le fai. Fa fika uli nga de ngai ole le fai kai peida fa ka okore. Fa longo lo up. Ai le fai. Swinga la kala I. Ya o nga. Kako kikilo la kako ka fa kifa fa la longa dua le fa me yi. La longa dua nga me. Fa mai o le fa longo. Ai le fai. Ya. Or kaka fa longo. Ai le fai. Kaka longa dua. Or kaka mo fa longo. Or kaka longa dua le fa longo ai le fai. Sau wala o mai I Luka 5 sufiku
Mai sa awao, ia i le tasi asu. Ua no nofo mai ei Farisaiu. Male, ma awao o le tula fo. Ia, ua mai kama. Kama ia, ngare wha long. Ai le whai. That's a kind of person. Le pe kau wha kuskusa i ei. Whakaoko. No dou e lo whamere whakaoko apat. Tax extension dole. O wha kuskusa ma le pene. O whasaio. E le whanoko. Le karongo mai le mai supale ngā wako. Wako ngai lo le leie Jesu ma ngatu makunga kakai. They have the pride. E pride kakai popoko. Sa iai lagi. Sa wha alongo ia o aonga Jesu. Ai wako i ke. O mai oai oe ke whai e. A le atari o rea. Jesu ua whaari o le atari o le tangata. Kusa o le whapela wari ia. E whaku Jesu e wha mangalo. Le anga sala a rafa mai ia. E le e wha alongo. Sa iai. Le nopo ka me sa piko i numara o auka. Whaku mai fura o nga here fi whalu. Ai waku ngā kaka fi whaalongo Jesu. Ai waku e fumana koui. Pea ngā kai ai. Sali. Ora i roku Jesu ia o koko kumu mai numara. Le mai. Ia wanga whai o i whaalongo. Ai le whai. Ia o le aka rea. Makua hangu ki pala. Le whali. O le whakusanga na. Mai ora ka le balea. E whale nua lea. E lisi whaapai. Se vai me whakusakusa i. Sau wa balea. A e ki kino kaka mo. Those are lawyers. Daka ku ngā molo ia. Lawyers kaka bāna. O le kausi ku la whoko. O le wharsai o kaka. Whalongo. Ai le whai. Whamenga i loa le Jesu lako makumakunga. Le mangako. And that's their pride. Ang whafonga. E whapea mangako ka haka upokele. He has that thing with the pride. A pride lo ka ke feel e lem whai ang koe whaloko. Because of what? He think that he's so smart. But sure, o le li i o whaola le karango i mene. Jesu. I ang tike. Mai eile sim maka upura o nga ngawai. Wakala kala ngoa. Pola se me whai a Jesu. Kongu o ngai. I ngā ua fiu. Peia i le mere kan mo le sapaki. Wo wai karkara ngoa. Mai ia wa me ia kupu i kakai whaalongo. Ai le whai. E o mui. Pengano sau le lo. O aku kau e fuka ni kau. E ka ka so lo kwere fa lo mo. Ar pa wa lo me sau ki kilo. Ba vai. Pa kingi foi. Muru i foi. Ba vai me se. E kupu. It's happened. Kako fa ke kako ngi. O kako lo na fionga le. Wa o inga kako fa vai. Foto o la fionga le. Anga kupu. Ngale o mai e fa longo. Ai le fa ia. Ia nga set dai lo le ko nga environment nga. E vai ai loko. Fiu si fa fa la. Ala e se ale mele mu. Ya se la kula fa. Suma ya lo sogale. Pega fa fia, sa fa penga se fa. Ai se ale mu la mu fa. Ora. Fa lo. Ai le fa. Ai anga fa longo fa le ia le. Ko I love va o. Mala. Ora me ku uska. Ku punga le uska I le kuri. Le kuri I mel. True obedience. Don't just say, Lord, I can fire me. No way le uska. Fai lo fiu. Ya mo ko.
Kako whai ke lea. Sau de loko. Wha mone mone. Wha longo le upore. Ma whai whinganga ngalo re. Ai awangi sau ngar wha longo. Ia alu lola ia e wha. Wha longo hon whai. Children, when you come to church, listen to the word of God and put what? On practice. Do it. Ia ofu ia kako. Ka mā, ki ngā. Ia ki ukukui ngā i ka miki ai ropo. Ia iaris ka mā ia. Ka ua ia. Anga wawa o ngā Yesu. O le mga o Yesu wawa o ngā ia olanga. Olanga malo. Le ka ua. Sao. Whai ako re kaimi ala makanga. Ole kako o lau. Yeah. Jesus, as the son of a man who had been rejected by Israel. Because of this rejection, Jesus was also preached to Gentiles so that they could know the kingdom program of God and attain salvation. O nga ye lo ali malo fatu pore tu. Le kampe ai fa el fata otole. Ia pea ngo fe. O fakau. Pisikala fakuskusa. Ia parables. Sikala fakuskusa ole he. So it's very important le vaenga la fakusa ye surbed. Ba ai fa le le ka ka fa long. Fai long. Longo longo pun fai. Ea. O ka haka ngai poko. O se fau fale poko nga. A o lele falu. Kalo fai. Ko purman. Fale kongu kako. Outward express. Is not near so important as obedience. It's not about something that come out of you. Oh, la longa, le ka kore emotion. It's good sometimes. But obedience, sidi lang ka. Ang ai fayo, singa nga lo deni. You will like what? You will be destroyed. Ai fayo singa nga lo deni. You be secure. Ai le fayo. Destroy. E muti pala. E kele me muti pala ala vai pikonuma. Makuha. E mafa. E deska mai muti pala. Kusa me vai kala ku. Sai ai o ala o hele vai café, o café vai café. Pa café me sai. Wa muti pala. Deixa me. Vai le ko vai. Vai la ka ko I boa. Ngore o matua muti pala. Le fale. Are you with me? You sure? Se pesca con me ore un mie qua o I kakui. Ia. Kako o malo mesa ku si dunga do si. Ia, fa mo for ka kola. Wa isi la me va ko do dunga do si. Ia longa la me pelo la le kwa mo. Anyway, we conclude. Outward expression is not nearly so important as obedience. That's in verse 46. It is not enough to call Jesus Lord, Lord. A believer must do what he says. Those who hear his word and act on them are secure, like a man building a house
on the rock. Verse 47 and 48. And those who hear his words and do not act on them are destroyed. Like a man who built a house without a foundation. That's verse 49. The extension of this, the disciple has already acted on his word to some extent by following him. A true believer or a true obedience believer do what he say. Those who hear his word and act on them. Whamanuia le tua I loloto le nei taia. I ovalo mātou te maha. Foi lava le vi inga ia. Pāwhitai le nei taia au. Te ngarua ina mai o loa nganga paia. Wa mawhai ai o na mātou whasoa. Vai ina. Fola ina lau wafi o ngol. Whawhitai te maha. I lau whamanatu mai ma lau whailua mai. Upu mātou te tau te talai. E atangi ai lau mamalu. E atangi ai o oe o le atua e sili. O oe o le atua mātou te alalanga. O oe o le atua. Ma whaia lau whinga ngana. Whawhitai o le nei tai au. Le upu wa e mai amo I mātou. Whaatonu ai le mātou wholaunga. Savalinga whaleanganga. Ma waa le mātou ola whaleanganga. Ia mātou whai ai le nei ngā ruenga. O se vi ingo o oe lo mātou. Whamanuia oe o tangata na loi whole nei whai. Whamanuia oe le mafutanga o te toe. Lau suafa Yesu. Amen.